Kulay PUA, yang subahabi yang pisah sinpat, syakani ka Amen Faithful and True Channel, ka Apologetic Pateng. Rani kesengi, ya keren sepang kawai ka subjek lani kebagi ji ong berabor. Ki ong, ki bomde Katolik ki ong. U Petros, umdei umau siang, ya ubau Jisu ula ong. Ya kebalang, kam kan enom la bantai halor kanong rim jong ubreu bapop. Nong biang ya kabalang kan en omla bantai halor kanong rim jong ubreu bapop. Henry pade ujisu ulah keren syapang kejinge jong Petros umau siang basisya. Mut kini ki bomde Katolik ong ba utu mau siang bau Jisu ong utei ya kabalang umdei bau utei halor Petrus ya kabalang mar kamla banlong ba ya kabalang u Jisu untei halor breu ubapop Henry katu kejing ong jung Jisu ki ong ba kadei keba u Jisu kren syapang kejinget jong u Petrus bolong mau siang basisya. Teki ege jubab ya kene. Namar ba ki kerteng, ki long, ki badon kam, hadu kata-kata, haga jing yo i baka jing pej, jong ka Bible, bad jong ki Hebrew, ka jing ai kerteng thmai u Jisu, ya u Simon da u mau siang. Ka ai jing syai sibun, halor ka benta ka ba utrai jengi, uladon, haga jingmut naga banta ka jong u. Haga Matius kanriu khatpra. Kane kadai kadekot ka bahakmat naga banta ban tu ya ka jaka jong Petrus hapdeng jong ki apostol perka kerdan jong ka jinglong pop ini the office of the papacy halor jong ki juk lene ki pateng benriu. Te katu ke dekat na katu ke gospel ke ong kumne te kumta nga ong hapi pilong umau siang u Petrus pad halor une umau siang ngantei ya kabalang jonga pad kibor kadujok kin omla yaka kibor jong kadujok kin omla yaka nang tangan puleru na kane ka Bible bat hangne ru bangan pule ya ka ba tho hangne tho kane ka juk kadkhot ngaru nga ong hame pamelong Petros bat halor une umau siang ngantei ya ka balang jonga kumta hang turu tho kumta de da ka jing pule kumpa kalong ya kane ka jin tho ki Katolik ki ngej bakaktin mau siang hang ni ka theu ya Petrus hi kadehi ka jingmut jong Petrus ka Greek yang Petros bun ki Protestan da ki snem ki layai ban bakaktin mau siang kamut penban ka jingej jong Petrus omdei ya ubriu yu tu Simon leseu Jisu upenya per hapedeng kine ar. Hakane karukom kinla ban kiar na kejingmut ba kane kakedeu ya kejinglong pop kumba perkat ki Katolik. Menta kambun ki start Bible ki lapdiang ya kejing batai Katolik keba pateng la pateng kelawan hiar wat labun ki evangelical kidang terkonia kidang Yakobnia halor kane u D.A. Carson u baptis u balong unong batai ya kejing tho kum kenuksa ulah tho lada omdei kejing kren persya ya kejing batai bapalat liam jong kebalang Katolik kalong keba artatin ba en bun kin ban sim bakaktin mau siang kenla ban theu ya uno omtang ya Petrus
hakan ke dekat ujisu ulang unong tei jong kebalang. Bat kanlong ke jingkren siat keba lakrek lang bapala ban yoi bayo Petrus hapok kaju katup kum kanong rim jong kebalang. Way pat u start kot Methodist William E. Albright ula ai kane ke jingken tok. Day ban weng no kano kajing persyang ban pej ya une umau siang ba kan mut kajinget ne kajing pla Mesaya jong u Petrus. Ya kajing mut kelum jong kajing tho omla ban len. Bu Petrus ulang umau siang hauba ya kaken hun ke bathmai ente bat kata kaken hun bat ha kata kaken hun kabor pakai ikhtiar jong u Peter dan u Petrus bante bat ban lau kanlong ya kaba enrai ru habneng kumjuru ya kajing hikai bat jing penrenti jong u enyalam da umensim ban pentrei ya kamon habneng jong kabneng. Natak dang don syu kajing objek halor kene pat kata kajing objek kedai tang ba kaktin Greek nak benta mau siang kalong Petra kabamut umau ramsong umau behe Henry penban kakerteng bathmai Petrus lini Peter kalong yaper Petros kamut umau barit ne umau pulon barit pebble apareng kumta u Jisu syam lakot ya u Peter umau siang ulaong ya kabalong baya per na umau siang ula penken mau ya u Peter batang mau marwei ubalong unong rim hau baya kabalang latei kemut kini kiong ba tomo siang uthauhi ya u Jisu omde ya u Petrus lene u Petros tik ege jubab ya kene ha kaktin koine Greek jong kejutang bat mai kiktin Petros bat Petra kilong kiktin kenok lene synonyms kiba pelon kam bat Petra bat Petros ti bat sutu ya kene ngipej ha kijaj rukom keren Greek ha kaba ya kijumut jong kaktin la ban penwan da kaba penper ya kasur kenok ya kaktin kidakut jong kaktin kila ban kedau la dei katau yo senrang ne ya kakente bat hakan ne kakenti yo Peter dan Petrus lakot Petros namar kalong ka maskulin jong katu kaktin ha kaktin Aramaik ha kaba ya ka gospel jong Matius la tho ni kong ya kaktin Kepa ento nakabanta baroar dei nakane kadau baha ki gospel ngiyo i bayau Peter teng la tho Sifas lene Kefas di kajing ra naka ktin Aramaik sekaktin Greek kumba udie Carson uong jen lada u Matius ulakwa ban nom ong ie tam light na kabaong bau Peter ulang nyeper na u Jisu ubalong umau siang kaktin keba kampenan kampaj ba kenjin dalalong litos kabamut uno u jaj mau syusyu kane kejing patai kamdan jingmut namar ba ha kane kejing ringdur ne metafor u Jisu udai unong tei jong kebalang om u mau nong rim jong ka u Petrus ulong u mau nong rim hau ba u tei kane kamlong keba ompat jam hangno ha kejin thok ba khuj kejin thok ba khuj ha kawipat ke jaka kabatai ba kibreu kilong kinong rim len ki mau nong rim jong kebalang kum ha ka siti bin kong Petrus long ke ba ar khot san thok piru pilong ki mau ba im balatei ban long ka ying ba kenja man sim sya ka jing long lengdo ba khuj nang ta ka siti Paulus ki Efesus ru long ke ba ar
kot kat kendai terter hadu arpuar ngan pulih tang arpau hadu arpuar pilong ka jentei ka bayeng halor ka nongrim jongki apostol bat kinong yatu lupa ha ka bau Kris Jisuhi ulong umau dong jongka dau la pendait lang ya ka jentei barok ka wei bat ka sawandur kum ka tempel bakuj hau trai hau ya pi latei hakane ka tempel ban kelalong ke jakasyong nakapenta ublei ha umensim namar kata kalong kepada hok nakapenta Petrus ban ong ba ulong umau nongrim jong kapalang tikani kede ka pang badai bat kani ka topik ba menta pang Petrus ke jenglong mau siang bat ke jing seng jing tei jong ujisu ya kapalang halor une umau nongrim ane halor une umau siang uberi Petrus uberi Kefas tin mar kata kani kedika jing yatu lene jing ai halor kani te lada pis ngoba ka yarap yapi te pilak ban sam ya kani sa ki wiki perlok jeng pi to ai ba ki weiru kin yo ya kini ki jing batai nang bakin dublak bantai ya ke jing im jengki jing im Kristan jengki ke kamdei ke jing keno yano re ke dei ke jing atu ya ke ek ke jengmut jong kene ke tin Petros Petra par ke jing tei jung Jisu ya kabalang halor umau siang ubadei u Petrus tu try unang yarap ya pi ya ban sutu ya kino ki badai sepang ke Bible bagi jing dei sepang ke niam Kristan. Boleh sebut ni saya kedua biang si sin pat hak wepat kasih ni kong.